kimwe nibuka twagiye kuja ahantu mu nzu y'umupasiteri bita Peter, tuja iwe muri cave tubaka amashitingi, dushiraho ibintu, tugura amamixeri, dukora ibikoresho bitandukanye kugira ngo dutangire dukora umurimo. Ndahamya neza ko nimba ntibeshe Minisiteri y'Abanaziri niyo minisiteri ya mbere yasohoye igisirimba mu ndege. Sarachakora nubu sarachakora sarachakora. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mubiri Alexis, ntuye hano muri Australia. Ku mazina nitwa Pasiteri Petero, tuye hano muri Australia. Urakoze ku kibazo ciza umbajije. Umunaziri ni umuntu ki? Umunaziri mu magambo magufi ni ijambo rituruka mu Giheburayo risobanura nazile. Nazile bisobanura kwitandukanya cyangwa se kwiyegurira Imana. Mu yandi magambo, umunaziri ni umuntu witandukanyije n'iby'isi yiyegurira Imana, ni umuntu wihaye Imana, uwo niwe munaziri. Ikibazo rero mutubajije ngo umunaziri ni iki? Umunaziri afite ibisobanuro bitandukanye, ariko mu ncamake ni umuntu uziririjwe. Turisanga mu byanditswe, marayika asanga Mukama ari mu murima hahinga, aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azaba ari umunaziri, ntiyakagira icuma cogosha kizamunyura ku mutwe, kuko ni umunaziri w'Imana. Kandi nawe wowe Manowa n'umugore, ntukagira ikintu na kimwe ca vino gisindisha uzanywa, kuko mu nda yawe uzaba utwite umunaziri. Muri make y'umunaziri ni umuntu uziririjwe ku bintu bibi, ni umuntu witandukanyije n'ibintu bibi, wahisemo gukorera Imana. Ndumva mu ncamake twarivugaho ibisobanuro byinshi, ariko mu ncamake umunaziri ni umuntu uziririjwe kandi wamaramaje gukorera Imana. Imana ibaha umugisha rero. Ni ibintu byinshi, ariko mu ncamake ndavugamo bine. Icya mbere kituranga ni urukundo, icya kabiri ni ibanga, icya gatatu ni ubwitange, icya kane ni uguca bugufi. Mu bintu bine bituranga mu magambo magufi ni ibyo, kuko umuntu twasanze umuntu ukunda umugirira ibanga, ushobora kumwitangira, ushobora no kumucira bugufi. Duharanira rero gusa n'ibyo umunsi ku wundi. Akoze cyane ukibazo mbajije. Abanaziri batangiye gute hano muri Australia? Abanaziri twatangiye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2022, nibwo twatangiye umurimo w'Imana hano mu gihugu cya Australia. Tugenda dukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Rakoze ukibazo ciza mbajije. Imbogamizi twahuye nazo navuga ngo ni nyinshi cyane, cyangwa se nkavuga ngo ni nkeya cyane ku mpamvu zimwe na zimwe, ariko imbogamizi twagiye duhura nazo, imbogamizi ya mbere ni ugutangira umurimo bwa mbere mu gihugu, ariyo minisitiri ya mbere itangiye mu gihugu. Iyo yari imbogamizi igoye, magambo maremare twosobanura, ariko yari imbogamizi igoye kumvisha abantu minisitiri. Hari bamwe bashobora gutekereza ko ni caci ije guhangana n'amacaci, ije gukora ibisa n'amacaci, ariko mu by'ukuri minisitiri kugira ngo itangire ahantu bwa mbere yari imbogamizi igoye. Imbogamizi ya kabiri kwari uguhuza abantu bagiye batandukanye baturuka mu makanisa atandukanye, kugira ngo bumvishe ko bagomba guhurira hamwe bagakorera hamwe. Ariko twagize umugisha duhura n'abantu b'abakristo bakijijwe, bazi ico bahisemo gukora, baravyumva, twumva ibintu kimwe, turaganira, dukora minisitiri imwe, Imana iradufasha, bigenda neza. Mu mbogamizi rero zirimo ni uguhuza abantu batamenyereye ibyo bintu kugira ngo biyumve hamwe, bahure, bavuye mu makanisa atandukanye. Iyo yari imbogamizi ya kabiri. Icya gatatu sico sinshita nk'imbogamizi, mfite nari nzi ko wenda
kubera ari ikintu gitangiye gishasha, ikintu gishasha cyose kiragoye kucumva. Tuza kugira Imana abashumba dukorana nabo hano muri Australia, bagenda bacumva bo tuganiriye kugeza aho baduha space zo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse bamwe bagafunga amakanisa yabo. Turabashimira rwose, bakatwitaba tugitangira ministry hano. Mu byo mbashimira n'uburyo baduhaye abana babo kugira ngo dukomeze dukorere muri iyo ministry, kandi bafite n'izindi activite zabo zigiye zitandukanye. Ico rero singifata nk'imbogamizi mu buryo bumwe n'ubundi, kubera ko abashumba bacumvishe byose baradufasha kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ikibazo rero kindi mumbajije cya kabiri cyo kuvuga ngo imbogamizi twahuye nazo dutangira ministeri y'abanaziri hano muri Australia, representa amaze kutugezaho igitekerezo. Urumva ntabwo byari byoroshe, imbogamizi twahuye nazo ni nyinshi. Yanabivuzeho, iya mbere nuko yari ministeri yari itangiye bwa mbere. Icya kabiri, hari abantu bakora ibintu nk'ibi byo gutangira ministeri bafite izindi ntego zabo ziri inyuma. Urumva rero uburyo bwo kugira ngo abashumba tubagezeho icyo gitekerezo batwumve kandi batwizere byari ibintu bigoye, ariko kubera n'ubundi ubusabane n'ubufatanye n'icyizere bari badufitiye, twari dusanzwe dukorana neza, byabaye ngombwa ko n'ubundi batwumva, baratwizera, baduha abantu, dutangira ministeri y'abanaziri. Ndibuka ko umunsi wa mbere twayitangiriye mu itorero rya Epenuel, niyo sorti ya mbere twakoze. Bishop aradupfukamisha, aradusengera, turamushimira nawe, Imana imuhe umugisha. N'abandi benshi baragenda badushigikira, amatorero atandukanye baradushigikira, abanaziri bagenda baguka kubera ibikorwa tugenda dukora byiza byo guhamagara urubyiruko turuzana mu buryo bw'iyobokamana cyangwa se bw'ivugabutumwa. Abashumba bagenda badushigikira, batuheza n'inama zitandukanye. Turabashimira cyane, bituma urubyiruko ruva hirya no hino. Hari benshi batari mu makorari ariko baza mu banaziri, turakorana. Ubu ni abavugabutumwa beza cyane, turabishimira Imana. Ku kibazo mbaje urugendo rero kogwa twagiye dukora byerekeranye n'urugendo rw'abanaziri muri iki gihugu, gishikaha muri iki gihugu. N'urugendo ni rurerure cyane, ariko twagiye twicara dukora amanama menshi atandukanye, tuganira n'abavandimwe benshi bari hano batandukanye. Twaganiriye, tuganira hejuru y'igitekerezo cyo gukomeza ministry hano muri Australia, ariko ntibyari zoroshe mu z'ukuri, ariko nagize umugisha, barabyumva, turabisengera, dukora ikintu kimwe mu rugendo rukomeye cyane, ku buryo hari igihe kimwe nibuka twagiye kuja ahantu mu nzu y'umupasiteri bita Peter, tuja iwe muri cave, tubaka amashitingi, dushiraho ibintu, tugura amamixeri, dukora ibikoresho bitandukanye kugira ngo dutangire dukora umurimo. Kubw'amahirwe, kubwo gushira hamwe biza gukunda, dukora ibitaramo muri ako kumba kiwe gatandukanye hasi ahantu yabaga, dukoramo umurimo w'Imana, tukabwiriza, tukaririmba, tugasenga. Imana iradufasha. Twahereye aho rero hasi hagoye cyane, tugenda tuzamuka mu buryo butandukanye kugeza aho twageze naho dukorera indirimbo mu ndege, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye dufite gukorera, haba mu bwato, haba ahantu heza hose dutekereza kuhakorera, turifuza kuhakorera, kuko ico Imana yadukoreye ntaco twayitura usibye gusa kuyikorera. Rero mu rugendo rwo guhera hasi hagiye hatandukanye twahereye, ubu turashima Imana ko tugeze aho tugeze, byose tubikesha Imana. Dusohora indirimbo zitandukanye, ibisirimba, amakorari. Ndahamya neza ko nimba ntibeshe, ministeri y'abanaziri niyo ministeri ya mbere yasohoye igisirimba mu ndege. Byo turabishimira Imana, kugira ngo tuve muri cave twarimo tugere ku rwego twishura indege, dukorere mu gisirimba, buryo bwo kuvuga ivugabutumwa. Hari abagiye bumva message twatanze, baje gusa kureba cya gisirimba cyakorewe mu ndege, ariko twebwe icyo twifuzaga papasi yacu kwari ukuvuga ivugabutumwa, ni message yari muri za ndirimbo.
Akoze cyane indirimbo twagiye dukora harimo indirimbo nyinshi zitandukanye harimo waraserutse n'ubu Yesu aracakora ijwi yitwa ndiho zo nizo ndirimbo tumaze iminsi dukora muri imyaka ine ishize ndetse hari n'izindi dufite mu masitidiyo turi guharanira gukora muzagenda muzibona uko iminsi izagenda iza. Urakoze activite mbajije kibazo ciza activite dukora z'abanaziri zigiye zitandukanye harimo gukina umupira dukina umupira kimwe n'abandi tugakina n'amatsinda atandukanye tuja out tugasangira tukaganira tugakora activite nyine zisanzwe abakina bagakina amakarita kogwa bigiye bitandukanye izo activite tugenda tuzikora rimwe na rimwe iyo tubonye umwanya iyo tutari busy cyane mu bikorwa zacu bisanzwe cyangwa by'amakanisa cyangwa by'umuhamagaro dufata umwanya wo kugenda hanze tugakina tugasangira tukaganira tukishima tugakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bimwe muri izo mvuze. Urakoze ibindi bikorwa rero dukora bitandukanye abanaziri ba hano muri Australia tugira ibikorwa bitandukanye hari abana bamwe dufasha dusapotinga mu bushobozi buke Imana yaduhaye turihira za mituweli turihira amashuri twambika tugaburira dukurikirana umunsi ku wundi nubwo bataraba benshi kuko tubitekereza kuko turifuza kugira ikigo cacu c'abanaziri kizaza gifasha abana eda b'imfuvyi abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye bafite ibibazo byihariye turifuza gukora izo bikorwa ariko harimo bimwe twatangiye gukora zo gusapotinga abo bana bagiye batandukanye turashima Imana kubwo ibyo tumaze gukora turifuza no kugera ku bindi bigiye bitandukanye birimo kubafasha mu buryo dushoboye. Urakoze ku kibazo ciza mbajije kindi abanaziri rero ibihugu baherereyemo ni byinshi mu by'ukuri ariko hano muri Australia hari abanaziri batuye Townsville hari abanaziri batuye Cairns hari abanaziri batuye Obliodonga hari abanaziri batuye Wollongong hari abanaziri batuye Adelaide ndetse n'abandi batuye hano Brisbane hari abanaziri rero bandi bari bindi bihugu bitandukanye tugenda dukorana umunsi ku wundi hari abanaziri batuye muri Amerika hari abanaziri batuye muri Afrika mu Rwanda hari abatuye Burundi hari abatuye Bugande aho hose hari abanaziri hari abatuye Uvira hari abatuye Misisi abo bose bagiye bafite amabranche agiye atandukanye mu bihugu byabo amatsinda yandi agiye atandukanye tunabishimira Imana muri ministeri inzi zifite abanyamuryango benshi ndetse zifite ministry nyinshi ku rwego rw'isi barimo abanaziri turabishimira Imana. Urakoze rero ku kibazo kindi mbajije jewe ndinde mu banaziri ndi umuyobozi w'abanaziri ku rwego rw'isi ndi representant legal umuyobozi w'abanaziri abo bose tumaze kuvuga batandukanye nije umuyobozi wabo. Urakoze cyane. hari ibyiza twahuye nabyo tunashimira abantu bagiye badushigikira hari abatanze mu buryo bwa sapoti ubushobozi bwabo Imana ibaha umugisha bariyizi ntitubavuga mu mazina hari abandi bagiye baduha ibitekerezo bitandukanye hari abandi bagiye baduha batubwira ati mukomere turi kumwe kugeza tugeze kuri uru rwego uyu munsi mubona namwe ministeri ahigeze mu by'ukuri nta mbaraga zacu ahubwo turabishimira Imana icya kabiri turashimira abantu bagiye badushigikira murakoze cyane Imana ibaheze umugisha kandi n'ubundi cyo tubifuza turacakeneye ibitekerezo byiza byanyu n'inkunga n'ibyo mubona twokosora twogenda dukora bikateza umurimo w'Imana imbere. Imana ibaha umugisha n'amahoro murakoze cyanyuma kibazo rumbaje nico gushima ndashimira abanaziri kubw'umwihariko aba bari hano muri Australia cyane kuko niho ndabashimira ku buryo bwihariye guhera ku mwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu imyaka ine dukorana umunsi ku wundi buri munsi tuba dufite activities zigiye zitandukanye ama practice amasengesho ibiterane bihoraho ndabashimiye rero Imana ibaha umugisha aho bicaye aho baherereye Imana ibaha umugisha ndabakunda ni Mutagwisari
muzasarura data bagirire neza. Ndashimira rero kubw'umwihariko ababyeyi b'abana babo dufite mu banaziri, Imana ibaha umugisha. Buri mubyeyi wese dufitiye umunyamuryango ni ukuri Imana imuha umugisha. Turabashimiye, data bagirire neza. Ndabizeza neza ko tuzagerageza kandi tuzagerageza uko bugenda bwira, uko imyaka igenda iza, guharanira gukora neza inshingano abana banyu basabwa gukora mu murimo. Ndabizi neza ko hamwe n'Imana nta kizatunanira, tuzagerageza gukora uko dushoboye, ndetse nabo bazagerageza kubaha uko bishoboka kose. Imana uko izabishaka niko bizakorwa. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye ababyeyi, data bagirire neza n'imiryango yanyu n'abana banyu, data abahe umugisha. Turabashimiye rero abashumba batandukanye baduha platform mu makanisa yabo, bafunga activite zabo ku banaziri bakaza kubashigikira umunsi ku wundi. Mu by'ukuri Imana dusenga idakiranirwa ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Shalom shalom.